Embu ikoretwo igithagathaga na makiria nene gukorwo ikungwira utuku wa Gikeno mwena wa Mwea National Reserve rita njira ya kwendia kirwo kaunti-ini iyo uria wikene ta Cecily anene matongoritio ni murugamiriri wa Kenya Tourism Board na kuri ugite ati ino ni njira imwe ya gutigirira ati thuguri iyere ikoragwo igitafanirio kaunti-ini ino ya Embu ni akorwo ikigacira na njira nene gukiri uguo mbarire ndanariganirwo ni gukorwo gikiarita na kuri thirikari ikorwo ikimutithiriria gwaka bara itiganite itemini ria gutigirira ati thuguri ya aikari mwena ucio nayo ni akorwo ikihurwo cabi na gukorwo igikiriria na njira iria yagireire. Urare no tukwa Gikeno ku kaunti ya Embu matongoritio ni Ngabana wa Cecily mbarire uria anyitite ageni akuma kampuni ya Kenya Tourism Board na Elvis uria aracanjamurire ageni na nyimbo. Ngabana Cecily ni aratarire uria runyanjara rwa nyamu runa nyamu mithemba mingi magikongwira muthenya wa ugeni nthi yonthe. Jua tuko na kitu kama hiki hapa Embu County, and the reason we are here today is to make Kenya know that we have a game reserve that has 158 elephants, giraffes, has hippos, has all manner of animals. Tunataka kutoka sasa watu wawe wanakuja hapa Embu as we celebrate the world tourism. Thina mbere na gwikiaritana kwa thirikari nene akivoya mathondekero njira niguo runyanjaru rugacire. Tuangaliliwe barabara yetu itaweza kupata lami vile president wetu alituambia, kutoka PI mpaka Mashana ndio watu waweze kufika hapa haraka na waweze kuja Friday, walale Saturday, warudi Sunday. We want this to be the quickest destination for the people of Nairobi and across the country. Umwe ageni ni ugite muthenya urare mwega na ni mari na masindano ma gutengera na ni mavotanire tondu runyanjaru rwa nyamu rwa Mwea ni rukumenyekana nthi yonthe. Imekuwa siku nzuri ambayo tumekuwa na michezo ya riadha, michezo ya mbio ile wazungu wanaita road race ama marathon. Tuko na half marathon 21 kilometers, 10 kilometers, 8 kilometers road race, 3 kilometers na 2 kilometers fun race kwa wale ambao hawawezi maliza zile zingine. Na nasema kwamba it has been a big success. Ni success kubwa zaidi. Na tunasema ya kwamba kutoka leo buga ya wanyama ya Mwea sasa hivi kila mtu ulimwenguni ameweza kuijua. Ngeri votara muthenya TV pitagwa mwende wa mbere.